Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Hansepi, Tangte Pini Abirta Angton Ben Archuponikta. APHLC President J.I. Qatar Perangke Tumaphan Bongo Sena Pukipu Aphan Mute EM Kambura Killing Kipu Media Tumke Terrorist Pukipusi Ahir Kang Tanglang. Karbi Anglong Aperangke Tum Berta Kirib Dunahut Komadrachari Asong A leaders Atumaphansi Ning Chetepo. Berta ke pangrum dam ahut songjapo kachekrong atum Perangke Tumaphan Kipusit Kiputot Kelangrem Lapen Kapatherak Lake Akimialam Kalilo. Perangke tumke jongjung ale phanle Berta kapangrum dun kali lake rad apharmansi klardak alam kapachini chiaphan halaphansi kabor ipon. Lada kumatni racharia song mate political party aphan kero lapen kasor sadun aphan kali. Four pillars of democratic lapen freedom of speech ke kekok herason mandet po. A hoklo ajahak apherang ketum methang rules media ethics setting che claim wang wiajok claim jam dam jam thek jam re jam ajok pherang ke angbongta kachetonti lapusonta do la si la so ajoini bang nang kelang rop nang kelang plot do koklo pinpur me ningkan surihinira inkorahini aningkan phaikunia chiklo inut em kambura killing pherang ke tumaphan kelang rop ajok kang cheklapen media tumke terrorist asong puanta arboklo an parta nelike local news channel ke langle puta pherang ke tumaphan ke ther anta dolo moi Karbi news porjonto sabo bisara nai ko Karbi news loge karo saboni bisaru because the news has nothing analysis about the matters of the Karbi কথা মুখ কব নালাগে মাথা গরম উঠি যায় মোৰ মিডিয়া দৰকাৰ নাই মই নিজস্ব হিচাপে মিডিয়া বনাম দৰকাৰ নাই দুসৰা মিডিয়া মই নিজে মিডিয়া বনাম কি দৰকাৰ আছে উগ্ৰপন্থী না কাম কৰি আছে এটা মিডিয়া বিলাকে এটা উগ্ৰপন্থী নাই কিন্তু মিডিয়া বিলাকে উগ্ৰপন্থী ক্যাৰেক্টাৰটো এটা চলি আছে তো বেয়া কথা তো কৰিব নালাগে বেয়া কথা ভালৰে চাচোন না হেতুৱে কৈছো ভালৰে নাই জুনে এবোৰ কৰি আছে হেতু বেয়া কাম কৰিছে স্যাৰ হেতু হয় তহতে ভালৰে চাচোন যিমান মিডিয়া যিমান আছে এই মিডিয়া বিলাকে গভৰ্ণমেণ্ট অপজিশন কাম কৰি আছে ৰুলিং অপজিশন কাম কৰি আছে এটো মই পুৰা জানো সেইকাৰণে মই ইলেকশ্যন জিকা লগে যেতিয়া মই বাহিৰত ওলালো মই গোটেই মিডিয়া হাতৰ লগত উঠাই দিছো মই যি কৰিম মই কৰি থাকিম তহঁতক Lasonsi keramtang ningkan surihinira inkora ketom kasa conference hall along Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang sitami pherangke amai ke pha ahut inut NE Karbi Life CEO CEM aphan karja hut men aning chepati hak lata media phan aman kipipiason mandetlo ni ta ba ni ko reporter putar ni di bangkala tum si akoi ki piko ala tum lam yang punang ala tum long si akoi pilo na arjuning manang Lasonsi inut pen inut kedamtang ningkan surihinira inkora ketom aningkan phaikuni achiklo MP Amar Singh Tiso MLA Dorsing Ronghang atum news ke toktapu akoi pipen Asia News Channel aphan defamation case PG puta kether ke hapta dolo labangso akoi nang piabang lake ahok kali lasinilitum penap dik angbong eke a channel aphan eke news aphan labangso bangke Karbi Anglong Autonomous Council himpen defamation case piponpo Lasonsi angthun wangbom si non hejong niphai ingkoi arni APHLC amai phu JI Qatar sita phirang ketum karjo hut bongo sinapu kejong ajok penang an a media tup ningduk chipilo toi tu nang lipa lage bongo sena nang lige 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 bongo sena down with bongo sena Lasi halaso arni pen apong media tumaphan kether kehap kangchek bonta pherang ketum thurpak pen ningkang samse kachepaklang ave seta non hejong bongo sinapu ajoine penang an apherang ketum thurpak si ningkang samse chepaklang lo
Lason alam ki kedamtang ningkan surihinira inkora ketom aningkan EM Kambura killing perang kia tumaphan ke terrorist book ki pusi ahir kang tanglang sita halaswa hut ke perang kia tum doklipsi theglong. Lasi perang ke pulote neutral si wanangji kali pulote radatum kopisi perang kia tumaphan mathapo. News report Karbi Anglong News Channel. Disa kedeba JJM scheme saikaba oi tactic ajok ningkan ke thompleng data pita radatum langkijun long ledet ajok disa kedeba aradatum ningki pung tactic alam the phirang ke athengno chapaklang dun India adet pi angkang ronggrup atogano kido arat atum sita kemesen lapen kang thirjir kachithingklong kijun alang adon tinta kapachitang edji awar saya phanpura Prime Minister Narendra Modi amang kaheman har ghar jalpu alam thepi NC Jal Jeevan Mission thi hekpen JJM scheme pinchonglo lapen det pi adangta pregjam adim JJM scheme pen saikedeng nang pangcheng bomlo Son thotsi kedamtang ningkan surihinira inkorahini aninkana hutpen lakha krenar kep lumbajong MSC constituency di sakedeba polling station ang kangalongta Jal Jeevan Mission mate thi hekpen JJM scheme dengsi saikiklem pangchenglo Bonta ningduk mimi alam thiabangke ningkan ke thom pleng data phi anta di sakedeba JJM scheme asai keklem kasai oi amu kachepawangwe longdak keklemason kanglen ajoksi non pu arnianta langki jun movie akisung tactic pen chepajok un edetlo Sonsi haladak di sakedeba arat aning kipung lapen aning kang samse alam the phirang kya thengno nang chepaklang du Tangte lapuson asaiba oi jongsi klemrong pulote Prime Minister Narendra Modi kaningje na khaunga na khanedunga sabke साथ सबके विकास सबके विश्वास सबके प्रयास Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kachipinda Karbi Anglong is becoming super state Parivartan aru Yunayana mate change and development mon samlapen kachingthur mate peace and development tangte lahai kaningje slogan komantulo kapachington unpo lapen kepapleng unpo Lasi prabjin pen disa kedeba along BROSon biahi pakoy chosi kepa murim sang JJM scheme nang chepatang serak nang po jongsi nang chepatang thektherat khangjang pulote che songnang kok poputa disa kedeba arat sodak pen ningkipung alamthe nang pachini don Manja pen Rajesh Hanse report Karbi Anglong News Channel এলা কিহৰ কাৰণে ইমান অপহেলা আজি লগে আমি বিহুত পানী খাবৰ কাৰণে আজি হাহাগৰত গাঁওবাসীয়ে মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে গতিকে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰাজা হিচাপে এটা ৰজাই হয় তুলিৰাম ৰহং ডাঙৰীয়া দেৱে কি হবন দেখি আছে আৰু কি কৰি আছে বলে এনে লেকচাৰ শুনি আছে ডিপি নিউজ এইবিলাকত দেখি আছে যে কি মাটিৰ পাটাৰিখানে প্ৰায় 1000 জন প্ৰায় 1 লাখ জন কিন্তু আমাৰ এই দিশা আবার দিশা কেতিয়াবা দু দিগৈ দৰং আৰু হেইফালে আমাৰ ওচৰ চবৰীয়া জৰ দিমুং চবীয়া কেইটামান গাঁৱৰ কাৰণে আজিলৈকে আমাৰ একো অৱস্থা কৰি ঠিক হলা জল জীৱন নামত ছাগলী ঘৰে বনাইছে না বিৰিণ ঘটি ডাংবা না ৰাইজৰ কাৰণে বিহুত পানী খোৱাবৰ কাৰণে সেই বস্তুটো ইষ্টাব্লিছ কৰিছে ইয়াত গতিকে এনেকৈ হ'ব নালাগে ভৱিষ্যত এলি জামান নাঙে বৰা চুৱা 6 তাৰিখ 2 মাহ 2022 চনৰ পৰা আমাৰ JJY উৎপন্ন কৰিছিলে তথাপি আজিতক আমি কাং পাহি মানুহে পানী খাবলৈ পোৱা নাই অতি কষ্টেৰে আমি ভোগ কৰি আছো কাং পাহিনীসকলে যাতে এইটো আমাৰ কলেটাৰে ফুল না আমাৰ কোনে যি হয় আপোনালোকে বাছনি কৰি ভালকৈ দিলে ভাল হ'ব বুলি আমি আমাৰ অন্তৰৰ পৰা আশা ৰাখিছোঁ যাতে ভৱিষ্যত এনেকা দুখ নিদিব বুলি আশা কৰি ৰাখিছোঁ দেই ৰাইজসকল আমাৰ ৰাইজে শান্তি হ'ব লাগে মাত্ৰ 2022 23 3 বছৰ ৰানিং চলি আছে আজি বৰ্তমান 3 বছৰ পানীৰ অসুবিধা নাই অসুবিধা বঢ়ি আছে
আইৰণ পানী খাবলগীয়া হৈ গ'ল আৰু কেতিয়াবা কুঁৱাৰ পানী শুকাই থাকে কুঁৱাৰ পৰাই গাঁৱৰ পৰাই আমালোকে ট্ৰেক্টৰ লৈ পানী তুলি আনিব লাগে সেই গতিকে আমি অতি দুখ কষ্টেৰে আমালোকে যাতে ৰাইজক ইমান দুখ দিব নালাগে আমাৰ চৰকাৰে চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰে ভৱিষ্যতলৈ উজ্জ্বল হ'ব যদি ৰাইজৰ আগত আমাৰ ভালকৈ পানী দিলে যদি আমাৰ পানী সকলোকে দৰকাৰী পানীহে লাগে আমাক গাঁওবাসীৰ কাৰণে খাদ্য পানী Lokholangso Waterfall Development Committee atum Pater Piponsi JCB pen Lokholangso Waterfall along kam ke klempo Kedam tang pai pai ni phai ingkoi ningkan suri hinira ingkoi raphi arni lakha ingkoi ra trok dua bargri MSC consequency under Lokhotimung Sinar Arong Araelong Lokholangso Waterfall Development Committee atum Pater Piponsi Lokholangso Waterfall Adimalong JCB pen kam ke klempo Pierthia thake hakopenta Pisar pusar atum kache thanpon ke karbi anglong ke ser anglong pusi che thanpon rinti lapen ki joi kelang adimta karbi anglong si ke ong puta thanpon po lake mesen langsun langroi langjeng inglongar lok lir seng sang anpin lapen ke e karche ana sontami mesen ekok aling asonamung sitami cholong lasi karbi anglong ke ser anglong pusi jongdam lo puta thanpon Lapen kelang mimi ke langsun amukhasi kelang mi ke ong pusi phisar phusar atum thanpon thu lason thak si ladak lakha inkoira trok duabar greek constituency under Lokholangso waterfall alongta langmi pik ando lake waterfall longthom ando Lokholangso waterfall Anborlangso waterfall Lokhilangso waterfall do lapen moniratun ki joi kelang abang do pik an lapen ke kape air atumta do olo lake uncle chip sa hom bear sisa abong pen kapre kecho ahormu ahom amukhasi warkang tip anpin lo lake kelangdun abang kavedet ajoksi lapuson cheman pondet lo lasi waterfall committee abang ke seng pondet nang chipusi chingwai pon ringti lo lasi committee abang ke seng pondet lo amen lake Lokholangso waterfall development committee pusi amen irpon lo lapen committee seng pondet aphi patumi ke JCB pensi adim alongamat kam paklem pon lake Robinson Kiling Rajesh Teron Rangsina Be Lokhiram Hanse Boron Sinar Raja Rongphar Ronjit Kropen Chenglok Penang An Armu Chetong Ponsi kam klem pon ringtilo lapen local MSC mate education EM Richard Tok Visitami Labangso Lokholangso waterfall development committee along nang cherap nang chetodun asonte mesenji puta committee atumpen tuning report Duabar Gripen Edverson Pro Report Karbiang Long News Nilitum ladak Lokholangso waterfall development committee pen nilitum pini ke second step sign itum ke claim ke chenglo je kedam tang August 7 pen itum committee seng bondat pen itum August 17 nilitum first step seng pon kam sayang den claim pon lo halaso sayang den claim that pen buthor non da pini abangge second step bang nilitum claim pon thulo le so second step claim that pen non nilitum buthor third step kedam je phan nitum da rongara tum pen same chingwai po non ladak nilitum kupia porsi laso langsun development committee sengnang kokma pualam thebang ke lake nil thiek penang than po dak lokho jan along je kaching thur our side thang da wipin lang je sokar pen da thang da dak nang ke liason wipin lang same la so ke paching thur ji aphan je la dak lang sundo hala so lang sun pen nil tum amen ir nang hala so amen ir pen tum committee sengra je la dak si kising thur ji aphan longi mene puni tum dak ronga sar la pen dak political long kachera abdun ledar tum pen tum chingwai chingsai pen tum da president secretary ni tum seng ponlo chingwai ponlo la pen a committee same seng ponlo so seng that pen ni tum non la so lang sum pini yan bang ken ni tum kichu nang ang theklo pusini tum che thek ponlo la se kewang ji langar ni samele ni tum am so se la so Lokholang so lang sum same ka paching thor je phan ni tum committee a hin pen same bori pon po la pen la da ga rong rat same kaching thor war sai an so se central la
सरकार रंग पेन समे कचिंग थोर वाट साइ लोंग नुन पु पुसिन निले तुम दा कमिटी अहिन पेन समे के क्लेम के दाम पेन निले तुम निंग थे पन लो लायन लो अलम थे के तो ना तो पिनी दाक herang ke ahin pes dame li tuma lo na homri na hom pasi ni tum baphan ni na pathe mate ning parong la so kam nang klang lo la si pini pani tum ni an ni tu si pamam dun si sayang deng ni tum klem dun si do ka be phan ta ni tum eri chito cherap dun si ni tum achun dun lo la si non ke wang ji lang bang ke la hello ni tum ta jo kidu ke la arat sai se pen ni tum ene border area si do la si border area ke do uno husi tame nang tum autonomous council wa hin pen ke thege diga tum ni lam dun pu si ning che the pon lo la si ni lam ta la an si to ko lo ka do na le gam rai ko la na ka do tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do mi thak me kurwang thu